U sredini toga sjedi ljudska figura koja drži neku čudnu torbu u ruci. Što ako drevni simbol, jednostavan poput torbice, skriva ključ za razumijevanje putovanja kroz vrijeme, izgubljenih civilizacija i same tkanine naše povijesti? Diljem svijeta, od Mezopotamije do Mesoamerike, ovi uklesani motivi pojavljuju se u umjetnosti kultura koje nikada nisu bile u kontaktu, a svi prikazuju isti čudni predmet, torbicu. Ali ovo nisu obične torbice. Nose ih bogovi, povezane su s kozmičkom ravnotežom i prikazuju se u religijskim i mitskim kontekstima. Danas ćemo zaroniti u teoriju Grahama Hancocka da te tajanstvene torbice možda predstavljaju zaboravljeni simbol jedne napredne, izgubljene civilizacije. Mogu li one biti više od običnih predmeta i koje bi tajne mogle skrivati o ljudskoj prošlosti? Globalna prisutnost uklesanih torbica. Jeste li se ikada pitali zašto se naizgled jednostavan predmet poput torbice pojavljuje u toliki mnogo kultura i drevnih civilizacija? Zanimljivost počinje kada proučimo široku rasprostranjenost ovih uklesanih motiva. Ne govorimo samo o jednom području ili jednoj specifičnoj kulturi. Ove uklesane torbice nalaze se širom svijeta. U drevnoj Mezopotamiji, primjerice Sumerani, Asirci i Babilonci, svi su uključivali ove slike u svoju umjetnost. Taj obrazac nije ograničen samo na jednu civilizaciju. Kako putujemo preko svijeta, otkrivamo slične simbole u umjetnosti Olmeka i Tolteka u Mesoamerici. No misterij tu ne prestaje. Ako pređete Indijski ocean, pronaći ćete ove motive i u umjetnosti drevnih indijskih i indonezijskih kultura. A isto tako ne prestaje ni na istoku. U Europi drevne civilizacije poput Etrušćana i Hetita također su uklesale ove motive. Čak su i u Sjevernoj Americi autohtone kulture ostavile petroglife s ovim neobičnim simbolima. Možda sada mislite, pa što je tu čudno? Možda su torbice bile samo uobičajeni predmet u drevnim društvima. Ali to nije cijela priča. Ovo nije samo o uobičajenom predmetu. Radi se o ponavljajućem obrascu kroz raznolike kulture, kontinente i vremenska razdoblja, mnogi od kojih nisu imali nikakav poznati kontakt jedni s drugima. Pa kako to objasniti? Zašto bi toliko drevnih civilizacija, koje se nikada nisu srele, prikazivalo isti predmet? Torbicu? Odgovor nije jednostavan, a misterij se samo produbljuje kako nastavljamo istraživati. Ovo nisu samo torbice. U mnogim prikazima ih nose bogovi, božanstva ili mitska bića. Često se pojavljuju u kozmičkim ili religijskim kontekstima, ponekad u scenama stvaranja ili božanske intervencije. Pa zašto bi ti božanski likovi držali nešto tako običnog kao što je torbica? Može li tim simbolima biti dublje značenje? Istina možda leži u vezi koju još ne poznajemo. Možda postoji izgubljeno znanje prenošeno kroz stoljeća koje čeka da bude otkriveno. U tome je enigma u koju danas zaranjamo. Glavna objašnjenja nasuprot misterijama. Isprva, ideja ovih torbica čini se prilično jednostavno. Uostalom, torbe su svugdje, zar ne? Gotovo svaka kultura ih je imala, pa biste mogli pomisliti da su ove uklesane slike samo prikazi običnih predmeta. Ništa posebno. Teorija je jednostavna. To su samo torbe koje su umjetnici prikazivali jer su ih svakodnevno viđali. Nema tu ničeg velikog, zar ne? No, što dublje kopate, nešto ne štima. Ako su to zaista bile obične torbe, zašto se tako često pojavljuju u religijskim ili mitskim scenama? Obično ne viđamo svakodnevne predmete poput zdjela, lopata ili stolica kako ih drže bogovi ili božanstva, zar ne? Pa zašto baš jednostavna torbica? Što čini ovaj predmet posebnim u drevnim pričama? I to nije sve. Ono što je doista fascinantno jest kako ove torbice izgledaju gotovo identično u različitim kulturama, obuhvaćajući različita vremenska razdoblja i kontinente. Oblik, stil, zapanjujuće su slični, čak i u načinu na koji se drže. U većini prikaza torba se drži dlanom okrenutim prema gore, a prsti su savijeni prema gore. Ovaj specifični položaj nije uobičajen.
Ako su torbe bile tako česti predmeti, ne bismo li očekivali razne dizajne, s tim da svaka kultura unese svoj jedinstveni pečat? Umjesto toga, ove torbice ostaju iznimno dosljedne diljem svijeta, nalaze se u drevnim prikazima od Mezopotamije do Amerike, od Indije do Europe. Bogovi ih često drže stojeći pored stabla života ili su smješteni u kozmičkim božanskim scenama. Postavlja se važno pitanje: zar nije čudno da nešto tako svakodnevno ima toliko simboličnu i dosljednu prisutnost u drevnoj religijskoj umjetnosti? Tu se raspadaju glavna objašnjenja. Ako su ove torbe bile samo obični predmeti, zašto su uvijek povezane s tako moćnim simbolima? Često se pojavljuju u svetim i mitskim kontekstima. Mora tu biti nešto više od pukog izgleda. Mogu li ove torbice predstavljati nešto mnogo dublje, nešto s većim značenjem što još nismo razumjeli? To je misterij u koji danas zaranjamo. Mogu li biti tragovi skrivene mudrosti, zajednički simbol među kulturama koji upućuje na izgubljenu povezanost ili zaboravljenu mudrost? Istražimo to zajedno. Simbolika koja prelazi kulture. Drevni, uklesani motivi torbica pronađeni u raznim kulturama nude intrigantan uvid u zajedničke i različite načine na koje su civilizacije gledane na simbol moći, znanja i božanskog. Od Mezopotamije do Mesoamerica ovi uklesani motivi pokazuju zapanjujuće sličnosti, ali i jedinstvene interpretacije povezane s vjerovanjima snake kulture. Struktura torbice, pravokutno tijelo s polukružnom drškom, ostaje dosljedan kroz kulture, što sugerira njezinu univerzalnu važnost. Bilo u svetim uklesanim prikazima Mezopotamije ili ruševinama Mesoamerike, ovaj ponavljajući motiv upućuje na simbol duboko ukorijenjen u kulturnoj svijesti. Jedna teorija sugerira da torbica predstavlja kozmičku ravnotežu, povezujući božanske i ljudske sfere. Drška često simbolizira vezu između neba i zemlje, dok pravokutno tijelo predstavlja materijalni svijet. Ova interpretacija pojavljuje se u mnogim drevnim civilizacijama, uključujući Sumerane, Egipćane i Indije, gdje torbica nije bila samo nosač stvari, već simbol božanske mudrosti i zaštite. U Mezopotamiji bogovi poput Ištar i Inanne prikazuju se kako drže torbice, što bi moglo predstavljati njihove uloge nositelja kozmičkog znanja. U Egiptu slični predmeti simboliziraju božansku vlast, potvrđujući status torbice kao posude moći. Među Olmecima i Toltecima u Mesoamerici, torbica simbolizira više od božanske mudrosti. Ona drži ključ za otključavanje tajni svemira. Prikazi bogova povezani sa stvaranjem često drže torbice, naglašavajući njihove moći koje daruju život. Unatoč zajedničkim temama, prikazi torbice variraju. Na Bliskom istoku predmet je detaljno ukrašen nebeskim simbolima, odražavajući njegovu kozmičku povezanost. Nasuprot tome, mezoameričke verzije su apstraktnije, naglašavajući dinamični odnos između božanstva i prirode. Simbolika torbice također se razlikuje među kulturama. U nekima predstavlja moć i prijenos božanskog znanja. U drugima simbolizira transformaciju i stvaranje, oblikovanje svijeta ili davanje života. Te razlike odražavaju jedinstvenu svjetonazorsku percepciju i shvaćanje odnosa između božanskog i ljudskog u svakoj civilizaciji. Ono što povezuje ove prikaze jest duboko sveto značenje torbice. Bilo kao kanal božanske mudrosti, simbol kozmičkog poretka ili alat za stvaranje, zajednička nit poštovanja i misterije je neosporin. Dok proučavamo ove drevne uklesane motive, moramo se zapitati što je prezivelo ove daleke kulture, razdvojene vremenom i geografija, u prikazu tako sličnog, a opet različitog predmeta. Je li to bio zajednički mit, univerzalno vjerovanje ili izgubljeno znanje preneseno kroz generacije? U konačnici, ovi drevni uklesani motivi torbica pružaju nam prozor u umove naših predaka, podsjećajući vas da čak i drevni simboli mogu nadmašiti vrijeme i kulturu, ostavljajući trajnu ostavštinu misterije i značenja. Teorije dubljeg značenja. Kako dublje zaranjamo u misteriji ovih torbica, stvari postaju još čudnije.
One možda nisu toliko obične kao što se na prvi pogled čine. Neki stručnjaci vjeruju da ovi uklesani motivi nose mnogo dublju poruku. Jedna od teorija koja je dobila na važnosti jest da ove torbice simboliziraju sam svemir. Polukrug na vrhu, koji podsjeća na dršku, navodno predstavlja nebo, dok kvadratna baza, tijelo torbice, predstavlja zemlju. Zajedno tvore vizualnu vezu između neba iznad i svijeta ispod. Fascinantan je to koncept koji sugerira da ove torbice nisu samo predmeti, nego moćni simboli koji povezuju materijalni svijet s božanskim, spajajući fizičku i duhovnu sferu. No, tu je i obrat. Mnoge kulture koje su uklesale ove simbole imale su nevjerojatno sofisticirane kozmologije. Sumerani, Egipćani, Maje nisu im trebali jednostavni oblici poput polukrugova i kvadrata da bi prikazali svemir. Te drevne kulture imale su složene i detaljne poglede na svemir, ispunjene simbolima i složenim dizajnima. Ideja da su svemir sveli na samo dva jednostavna oblika djeluje kao pretjerivanje. Možda postoji dublje objašnjenje za ove simbole. I sada stvari postaju još luđe. Još jedna teorija koja se pojavila sugerira da ove torbice nisu samo simbolične. Možda predstavljaju putovanje kroz vrijeme. Evo logike. Ove drevne torbice čudno nalikuju modernim torbicama dizajnerskih marki, predmetima koji u drevnim vremenima nisu postojali. Mogu li ove torbice biti dijelo putnika kroz vrijeme? Artefakti drevnih civilizacija često nalikuju tehnologiji koja djeluje kao da je daleko ispred svog vremena. Na primjer, neki uklesani prikazi izgledaju poput modernih uređaja, mobitela, prijenosnih računala, pa čak i astronauta u svemirskim odjelima. Je li moguće da su drevne kulture nekako bile pod utjecajem ljudi iz budućnosti koji su im donijeli predmete poput ovih torbica? To je prilično nevjerojatna ideja, ali čudna dosljednost ovih simbola kroz kulture natjera nas da se zapitamo postoji li mnogo veća, neobjašnjiva priča u pozadini. Što ako ove torbice nisu obični predmeti? Što ako kriju tajne koje bi mogle potpuno promijeniti naše razumijevanje ljudske povijesti? Misterij se samo produbljuje. Teorija Graham Hancock. Graham Hancock, poznati autor i istraživač, ima teoriju koja bi ovaj misterij mogla podići na sasvim novu razinu. On ne vidi ove uki, lesene torbice samo kao simbole svemira ili znakove putovanja kroz vrijeme. Umjesto toga Hancock vjeruje da ove torbice mogu biti ključ za otkrivanje drevne, izgubljene civilizacije koja je postojala mnogo prije bilo koje kulture koju danas poznajemo. Prema Hancock, široka prisutnost ovih simbola torbica u različitim kulturama nije puka slučajnost. On tvrdi da su drevne civilizacije poput Sumerana i Maja možda posjetila grupa iznimno naprednih bića koja on naziva nositeljima znanja. Ta bića, sugerira Hancock, donijela su duboku mudrost i tehnologiju tim drevnim narodima. A torbice, tvrdi on, mogle bi biti simboli tih nositelja znanja i neprocjenjivo znanja koje su prenosili. Hancockova istraživanja vode ga do drevnih tekstova, osobito iz Mezopotamije, gdje istražuje priču o Kanesu, liku iz sumerske mitologije. Oanes je opisan kao božansko biće koje je izišlo iz mora i podučilo rane ljude ključnim vještinama, uključujući pisanje, poljoprivredu i zakon. Fascinantno je da se Oanes često prikazuje kako drži torbicu u mnogim drevnim uklesanim prikazima. Hancock povezuje Oanesa sa 7 mudraca, skupinom mudrih figura spomenutih u drevnim mezopotamskim tekstovima, za koje se tvrdi da su svoje mudrosti podijelili s čovječanstvom. Hancock teoretizira da ti 7 mudraca možda nisu bili drugi do ta bića koja su putovala diljem svijeta, ostavljajući iza sebe simbole torbica kao tragove svog postojanja. Moguće je da su torbice bile njihov način označavanja svoje prisutnosti, signalizirajući njihovu ulogu kao učitelja drevnih civilizacija. Što više Hancock istražuje, sve je uvjereniji da su ti nositelji znanja mogli pripadati drevnoj civilizaciji toliko naprednoj da je njihova ostavština prenesena kroz simbole, mitove i uklesane prikaze.
mogu li ove torbice biti ključ za otključavanje izgubljenog poglavlja ljudske povijesti? Misterij se nastavlja. Kataklizma i preživljavanje. Ako Hancockova teorija o izgubljenoj drevnoj civilizaciji ima i trunku istine, postoji još jedan dio slagalice koji ne smijemo zanemariti – kataklizma. Drevni tekstovi širom svijeta govore o vremenu kada je zemlja bila na rubu uništenja. Miti o potopu, od Noine arke u Bibliji do priče o Ziju Sudri u mezopotamskim tekstovima, pripovjedanja o katastrofalni potopu. Ali što ako to nisu samo mitovi? Što ako su to zapisi stvarnog, razornog događaja? Hancock povezuje ovu kataklizmu s mlađim Drias prije otprilike 12.000 godina, razdobljem kada je zemlja naglo upala u ledeno doba. Tijekom tog vremena katastrofalni poplavi i prirodne katastrofe poharale su planet. Hancock pretpostavlja da su preživjeli te katastrofe mogli biti upravo ta bića koja su kasnije ljudima u prapovijesnim društvima prenijela napredno znanje. 7 mudraca, među kojima je i lik Oanesa, mogli su biti ti preživjeli. Nakon razaranja možda su putovali svijetom, šireći mudrost svoje napredne civilizacije. Hancock vjeruje da su njihove torbice mogle biti simboli znanja koje su nosili, predstavljajući mudrost potrebnu za obnovu nakon kataklizme. Možemo li pretpostaviti da je ta izgubljena civilizacija izvor sve drevne mudrosti i tehnologije koja se pojavila diljem svijeta? Tragovi bi mogli biti pred našim očima. Pa što su zapravo ove torbice? Jesu li to samo drevni simboli ili skrivaju nešto mnogo dublje? Hancockova teorija sugerir da ove torbice nisu samo relikti. One bi mogle biti ključ za otključavanje tajni drevne civilizacije koja je svoje znanje prenosila kroz ove simbole. Te torbice mogu biti znak izgubljene civilizacije koja je oblikovala svijet kakav danas poznajemo. Ako ova teorija budi vaša pitanja o svemu što ste mislili da znate o prošlosti, ne zaboravite lajkati, pretplatiti se i uključiti obavijesti za još dubljih istraživanja misterija našeg svijeta. Podijelite svoja razmišljanja u komentarima. Jesu li ove torbice dokaz putovanja kroz vrijeme ili tragovi civilizacije koju još nismo u potpunosti otkrili?